Dua greatest of all time bergaduh guys. Siapakah yang akan menang guys? Dua greatest of all time guys Mari kita tengok guys. Adakah Kera ataupun Carl Tizzy guys yang akan menang guys? Dua GOAT akan melawan guys Let's see who will win guys. Kalau draft yang mana PH guys, korang draft macam mana pun guys, gameplay doang memang on top guys. PH ni dia tak fikir draft lah guys. PH bukan macam Malaysia guys, dia fikir draft, tak. PH dia tak pernah kisah pasal draft guys. Diorang punya gameplay tu memang dah next level. Draft diorang macam mana pun kan, still gempak dalam main. Diorang punya cara main yang gempak kan. Bawa